Mantico bagizwe n'imiryango 8 ikomeye ku isi yambaye. Nibo bagikomeza bayobya isi yaba mu bukungu cyangwa se mu mbaraga nibo bashyiraho n'abayobozi hirya no hino. Nibo bashobora guteza crise y'ibikomoka kuri peteroli, bateza imyigaragambyo myinshi ubona bitwa ba Mantico. Ni imiryango ikomeye ku isi. Nakuzanye no yene ubufasha bwa Mason. Muri iki gitondo hari igikapu cya Citadel. Aba bavandimwe babiri babicanye. Bisha abantu benshi cyane. Nibaramuka bonye icyo gikapu baraza kwica abantu mu miliyoni n'amamiliyoni. And if they succeed, Manticore will have, among other things, all the codes to every nuclear weapon. Icyo gikapu n'icyo muboko ya Manticore baraza ko bafite buri kode y'igisasu cya kirimbuzi cyose cyo kwisi. To come to New York with me. Ndagira ngo tujyane New York. Manticore can open it. I need Mason. Icyo gikapu kugira ngo tugifungure dukeneye weho kode yawe. I coach Little League. Genda umutoza uraho usanzwe nta kintu nshoboye ntoza abana bato. Then you realize. Urarenze. Mutari cyo umugabo yitagisama. Yagasani yarakimuteye mu jisho. Yagasani. The fuck is wrong? Ufite cyo wakigabo. There's my guy. Ndakuzire gura umuntu wawe. Mind may not remember, but your body. Washobora kubutibuka wahoze uri ku mubiri wawe uribuka ibyo wawutoje. Niyo mpamvu umuntu agutera icyo mu mubiri wawe ukayita ugisama. I was Citadel's top. Uzongo nari maneye gukomeye wa Citadel. Ntago wari urenze cyane. A partner. Ariko wari ufite umwunganizi. You two were, you know. Iyo mwabaga muri kumwe n'uwo mwunganizi nibwo mwabaga mukuze ikipe yambaye ku isi. What was her name? Yitwa ngo icyo mu mwunganizi wanjye yari umukobwa. Amumushyirira mano amwereke. Her name was Nadia Singh. Yitwaga Nadia Singh. Help me get that case. I'll help you remember who you were. Mfasha tuzana icyo gikapu kirimo izo kode barabagize bane ba Mantico batarakibona. Ndaza kugufasha kwibuka wowe wakantu ku kandi. To that she went dark. I think she's dead. Ndakiye ku mukobwa yapfiriye muri ya gari ya moshi wa munsi. I promise you. They will not hesitate. Mantico nabona bakira gikapu. To kill Abby. Baraza ukwica bica umwana wawe bice n'umugore wawe. Urashaka gutabara famiye yawe? Come with me. Gwino tujyane. Tujye kuzana icyo gikapu. Nimba ushaka gutabara famiye yawe